Ufonela mabambi foni yebo mama.
Kangwane ishole ekhaya kithi Kangwane sivele sithi hayi sekuvakala lamakhaleni manje ukuthi kukhona lokukhona yabo so ngiyanicela nani ikhulu zami sekaphumile uBishop Nyambozi ningangimikisi lapho bazalwane nizongihlupha asikho kuleyo nkonzo namhlanje ngiyazi khona bazalwane ukuthi la kaJesu kukhona ma-department ngiyanicela bazalwane sizame nje ukuthi siyibambe kanje siyigweme kancane amen ngoba impela kungashaya u6 bazalwane ngiyanitshela impela kungashaya u6 bazalwane so ngiyanicela bazalwane ilokho nje ngicela ukwedlula bazalwane ngicela ukwedlula ngicela ukubiza uLady Revu ukhalshwayo amen ngicela ukubiza yena bazalwane bami gogo wami amen ngicela ukuphakamisa wena gogo
bandla lonke, ngibingelela abaholi bonke beyihlalo zabo. Ngiyathoba kini baholi bami, nginibingelela ngelihle igama lomfeli wethu Jesu. Amen. Ngokukhethekile ngicela ukubingelela abaphathi bami, ubaba wami Archbishop nomama, umndeni wakwaKula. Ngiyanibingelela abaphathi bami, nginibingelela ngelihle igama lomfeli wethu Jesu. Amen. Bazalwane-ke, ngenxa yesikhathi nami ngizogijima nje, kodwa ngicela ukuzibongela nje ukuthi nami ngibe womunye ozosho okuthile kulabantwana. Ngiyaxolisa ukusho njalo bandla lomusa, ngeke ngihlale liyazi ukuthi abantwana bami ngiyabahlonipha, ngiyazithoba kakhulu kubo, kodwa abantwana bami, haleluya bangcwele, kuba isikhathi besikhona uma Mhlongwana kuningi akukhulumile kwavuka okuningi kimi, ngoba abantwana bakhula phambi kwethu. Ngifuna nje ukusho ukuthi kwibandla lonke nobuholi bonke akukho abakujampile, akukho la bebe amaxoxo khona, noma beshada sasikhona. Ngifuna ukukhumbuza ugokuhlongwana ukuba umkhulu Njangu usekhona, bezokhumbula uma beshada umkhulu Njangu uthi kubaba uKula, mfana wami wayesewunobhala, uthi mfana wami ungajahi ukudla inyama yabo baba ingingila, aze aphambanise-ke athi ingilangila, athi ungathi ngoba sowuganiwe bese ufuna ukudla inyama yabo baba yabantu abadala, ukabi mdala uzofika uyendlini kaJese, ngoba sengizibonele inkosi. Kwangathi namhlanje ubaba uNkulunkulu uthi kubagcotshwa, hambani niye ebandleni lomusa ngoba sengizibonele inceku. Haleluya bangcwele. Ngifuna ukudlulisa lokhu before ngiyencwadini. Angifuni ukuthi sibaliselane bandla lomusa ngoba sibuye sibaliselane endleleni. Angifuni ngelinye ilanga nibabalisela abaholi bami nithi sanigcoba sanenza ama-archbishop. No, uNkulunkulu ogcobile uyena othe ngakwazi ungakabunjwa ngakugcoba ngakwenza umprofeti. Namhlanje indlu igcwele izofakazela ukusho kaNkulunkulu. Singabaliselani-ke bandla lomusa sasa masekuphambana izinto bese nithi uyasijikela kanti yithe samgcoba kanti nagcwalisa ugcobo oluvela kuNkulunkulu. Haleluya bangcwele. Singabaliselani bantwana basekhaya, baphathi bami, ngawabalisela amadoda ohamba nawo uma sekuvuka izinto endleleni uthi leli ibandla lami. Awunali ibandla likaNkulunkulu. uNkulunkulu ozakhela ibandla lakhe abesetomula indoda azoyimisa athi yelusa umhlambi wami uhambe phambi kwami ngokuthembeka nangobuqotho ungenacala. Haleluya bangcwele. Singabaliselani-ke bantwana basekhaya, ibandla lingambalisela u-Arch angababalisela abahola hamba nabo. Cela ungifundele baba. Deuteronomy 31 verse 7 and 8. Ifundeka lendlela isihloko phezulu sithi isinqumo sokuba uJoshua athathe isikhundla sikaMose. Verse ka7. uMose wambiza uJoshua wathi kuye emehlweni abantu bonke bakwaIsrayeli, ina ume isibili ngokuba uyakuhamba nalaba bantu uyezweni uJehova afunga kuyise ukubanika lo. Wena uyakwenza ukuba balidle ifa lalo. Verse ka8. uJehova nguye ohamba phambi kwakho, uyakuba nawe, akayikukuyeka akushiye ungesabi ungabi nengeke. Haleluya. Haleluya bangcwele. Baba babukula ukhulumile ubaba obekade enza umsebenzi. Ukuphela mawulalela uNkulunkulu, uNkulunkulu angeke azakushiya. Uma sibuyela kuSamuel, uma uNkulunkulu ethi sengimlahlile uSawuli ngoba wayesesukile eyimisweni uNkulunkulu embekele zona. Ngakho kuma ngabe uzohamba ulalela uNkulunkulu, ngiyazi ngelinye ilanga lizofuna ukukutshela ibandla, Yesu ungalalela ibandla lokho elikushoyo, kodwa wena uqiniseke ukuthi ulalela uNkulunkulu. Haleluya bangcwele. Mama wami ulingisa uEsther mayephuma endlini yenkosi babemvimba bethi la uyakhona akubuywa, kodwa yena walalela uNkulunkulu yaqhubeka indlela yalamuleka impi. Haleluya bangcwele.
ngifuna ukuthi ke bathandekayo asihambeni baphathi bami sisaba uNkulunkulu ngoba izinto zonakala endleleni uma sesizitshela ukuthi singakhona ukuzenzela izinto ngokwethu bese siyamshiya uNkulunkulu sifuna ukwenza okufunwa yithi kanti uNkulunkulu uthe uMose wathi hamba uNkulunkulu uzohamba phambi kwakho wena ulandele uNkulunkulu ithi iBhayibheli uthi uDavid impela okuhle nomusa kuyangilandela uma hamba noNkulunkulu haleluya bangcwele baphathi bamhlalane enkosini uthi ke uMose uJoshua ungabi nalivalo nami ngithi baphathi bami zikhona izinto esezenzeka kulamalanga lamalanga esiphila kuwo akusakhonzeki kamnandi kuningi okwenzakalayo baphathi bami hambani mesaba uNkulunkulu uma ibandla indlu kaNkulunkulu sekwenzeka izinto esasizibona zenzeka kubantu bepolitiki angeli ngizwi ibandla malingizwile lizothi amen haleluya bangcwele namhlanje isikhathi esiphila kuso sikhonza kabuhlungu ngoba ebandleni likaNkulunkulu sekuphendula indlu kaNkulunkulu yaphendula indawo yepolitiki uma abantu befuna ukudicilela yonke lento esiyenza namhlanje bazosifuna isizathu sokuthi bayenze lento izwe futhi nalo libalalele likholwe yibo haleluya bangcwele haleluya bathandekayo uma sebefuna ukudicilela phansi ukusho kaNkulunkulu ugcoba uNkulunkulu abeke phezu kwakho bazoba neindlela abantu lokuthi bayiwise lento uNkulunkulu ayibeke phambi kwakho ngifuna ukuthi baphathi bami noma sezivuka izinto endleleni nikhumbule ukuthi uJeremiah uthe isandla sikaJehova sasiphezu kwakho noma kungavukana endleleni nina nikhumbule ukuthi isandla sikaJehova siphezu kwenu noma kungenzekani endleleni uma nihambe noNkulunkulu nizonqoba uthi uPaul sinqoba ngayo uJesu masithatha uJesu zonke izinto ezisivukela endleleni sizozinqoba haleluya bathandekayo nami ngalawo mazwi ngithi bantwana basekhaya hambani phambi kaNkulunkulu ngobuqotho nangokuthembeka nimesaba uNkulunkulu ningalinaki izwe kodwa nilalele uNkulunkulu inkosi thela umusa Sesiyakhona bazalwane ekuqedeni cishe sengisele nga6 nje kuphela leyiphika bese sengiyavala 6 ya ngicela ukwedlula ke bazalwane ngicela ukubiza uArchbishop ubaba wethu uNkosi azoba namazwi naye angadlala bazalwane sekusele 1 ngicela uArchbishop waba uNkosi azoba namazwi amen then ke ya hayi khona sesiyavutha undaba sekuphelile
Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ngibonga lethuba engilinikezwa uprogram director. Lithi bandla amen. La ngafundiswa khona masekukhuluma ubaba Manciza kufanelanga ngiphinde ngikhulume. Manceda akufanelanga kube khona omunye umuntu okhulumayo novula iBhayibheli. Ngoba inkosi yesonto seyikhulumile iqedile bandla elikhulu eAfrika. Manje mawumzayoni ungazithatheli phansi. Umfundisi uJohn Wessel from America menza iWessel. Weza la eSouth Africa waya eBagasro wathola lo mfundisi wasenyonini uNkwanyana waqala ibandla lamaZayoni. Therefore ibandla lamaZayoni inkonzo enkulu, inkonzo ekhona ukuphathwa umuntu omnyama iqhubeke. Inkonzo engenama hymn book, izingoma zamaZayoni azibhalwa. Bahlala nje bayenza ingoma enibe yiyo. Therefore ihloniphekile inkonzo yamaZayoni. Inkonzo ehloniphekayo la eSouth Africa amaZayoni uLhanyane uMasango. Amen. Therefore nibakhulu bazalwane. Zishayeleni izandla. Ukube baba uMancenda bongakakhulumi bengizokhuluma Nkosi yami. Bathi ngikuzwile ayikho nendawo nencane oyimisile mawubeka umfowethu. Wenze yonke into absolutely right. Therefore ayikho into engathi ngiyayenza. Nomthetho awumvumeli ukuthi ngikhulume sokukhulumile. Therefore ngibuyele emuva. Mfowethu lo ngiyabonga umsebenzi wakho. Bathi logcobo lungaka olulethe uHulwini yini esonto elingaka engabe lesibusiso sehlele phakathi sahlala phakathi. Uzoyishiye uHulwini. Ngegama lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Bathi uDavide basahleli esitulweni enkulu. Wasiyakhohlwa ukuthi wabekwa uNkulunkulu. Yes. Amen. uNkulunkulu wambiza wathi hey woza la. Mayefika uDavide uthi uyakhohlwa ukuthi ngikutholile. Ngikuthola unika umkhama weimbuzi esigangeni. Ngakuthola futhi ungafundanga. Abafowenu bafundile. Bathi namhlanje awusangibameli. Amen. Amen. Sengisele kancane bazalwane, sengisele kancane. Siyabonga amazwi. Ngicela ukubiza uLady Bishop wethu uMama uMabuza. Hey. Ngiyamcela nje azothi qhumqhum. Uhlupha ngoba uyangizala nasenyameni ke lo mama bazalwane problem. Angazi ngizochaza kanjani yabo. Khona ngifuna uyangizala enyameni. So ngifuna ukumtswinya kahle but angazi ke kanjani. Ngiyamcela ngiyamazi bazalwane. Yabona angisho mina umama mnyamazi ukuthi problem. But le right uzozwa nawe. Ngiyamcela ke ukuthi ke amazwi nje la uNkulunkulu awabekile kuye enhlizweni. Ngiyalibingelela ibandla likaThixo. Amen. Ngegama lomfelo wami uJesu. Ubuholi bonke. Ngiyakubingelela mholi. Umphathi womsebenzi ngegama likaJesu. Ngaphandle kwakho ngabasikho la. Ngibingelela ababili abantwana basekhaya 42
bese ngiyasuka inyama ibuthakathaka moya wona uyavuma nedi indaba isenyameni siyabonga mndeni wakwaQula ukuthi nindlule kulesi sitsha akudluleki ke la kungekho umsindo emva kwenu lento ihamba nerasi ihamba nomsindo ihamba nengxokozelo kodwa sibonga uNkulunkulu kunithwala endleleni siyambonga kakhulu uNkulunkulu kahle ukube bengingakhuli bengizokhuluma nebandla niyeke nina kodwa ngibhekane nje nebandla ngoba anilethanga la kodwa yili bandla elithe funa nize nifike la and linkingi ibandla bomama bahleli phambili linkingi ibandla ngoba lizokuletha la uma sewufikile kujike lona sikhuluma kakhulu nomama Qula 2 weeks back sizomqinisa nje singomama ngoba lo mama uvule inhlangano eDavidton eyabo mama blaskhenikana khona uyazi ke yena ufika skhenike besikhona ke sizomhlalisa kahle uright njengoba hlelila yiko ngithi angizukusho kakhulu ngoba sisho bonke kodwa kuncane nje ngifuna ukukusho ake ngiqale babukula ngiza nezwe lincane kakhulu uma hubo ku23 uma lizothi izwi lenkosi uJehova uma lizothi izwi lenkosi uJehova ungumelusi omuhle which means ubenga ngeke abe umelusi izimvu zingekho uthi engikulethe kuwe bhuti wami inkinga ukuthi abazi ukuthi simaXhosa thina and sigcwalisiwe akekho umkhozi obhimbayo ngisaba nje engihamba nabo ukuthi bangitshele nesikhathi ukuthi ngo-1:30 siyaphuma so yibo ke kungaze kufika into yakithi ngoba kwafika into yakithi igcwalisele kaNkulunkulu ngizokhuluma kuze kube kusasa so ngifuna ukuthi kuwe lento le uthi uDavide ephuma ezintweni edlule eminyama engonyameni edlula kuko konke uthi makahamba endleleni kwangazathi ngiyambuka embethi ingubo yesaka athi noma ngingagqoka isaka kodwa umelusi wami unguJehova amen bangwe athi ke ekugcineni athi ngizohlala sizokuhlalisa nje bhuti athi ngizohlala endlini kaJehova zonke insuku zokuphila kwami hlale sengasavumi uhlale likuhlukumeza ibandla uhlale lisho konke ngawe mama Qula kodwa thana wena ngizohlala asihlelanga ngoba kumnandi sihleli ngapha emqolo siyabhalwa kodwa ngoba uthe uDavide sizohlala sambonga uNkulunkulu amen nginethembile angifuni ukusho ukuthi ibandla ngilithembile ngoba lingakujikela next week lize libone necollection ozoyithola lithi simenzele ngemali zethu khona manje this and that ibandla ke lelo kodwa ngizothi mina hlalane ebukhoneni bukaNkulunkulu nihlale izimo ende mama Qula izimo njalo zizovela ngawe ababhalo baba kodwa kubhale kumama angithi inkinga fanele uzuvule nomyeni bakho benze noma yini then umama umhlele kodwa once ungakhalima uthethe ngilo mama oyilenhlobo endlini kaNkulunkulu ngiyithi mina angifundisi wena na uzoyenza yakhe choice kodwa ngiyithi mina la ngikuthwa khona ngithi akusikuse disco la akuthandanwa la yes amen bayamakha njalo babuthi group akusiko uma ngabe sifuna ukuthandana sizoya ethaveni ethaveni ungena uthola umuntu noma nini kodwa la kusendlini kaThixo uma singeniswa usisi
sithi abobhuti bakhona abafowenu laba lento le ihamba ishintsha endleleni samba uNkulunkulu lithi iBhayibheli khuza uthethe isikhathi sikhona noma singekho ungafuni ukugcwala ibandla ligcwale nanoma yini leli bandla ligcwelele nokuzwa kuwe mholi ukuthi wawufundisa zona lezini uma ngabe bewufundisa kanjalo shintsha uhambo uma ngabe bekunjalo endleleni lishintshe namhlanje uhambo awuseselwe yababa nalo yamama kodwa ungumholi and then uma umholi lithi iBhayibheli umele usomuhle udela ukuphila awuzukuncenga ukuthi igcwale igaraji igcwale imfucuza ake nisale niyi-4 kodwa nikhonza uNkulunkulu ophilayo ake nibalwe kuthiwe kubangena 30 minutes kodwa nizuze ini nizuze uNkulunkulu ophilisayo kunokuthi singene ngo-11 siyophuma ngo-6 kanti sihamba nemfucuza sambonga uNkulunkulu sengideda uthi uJoshua incwadi yomthetho uthi uNkulunkulu kuJoshua kusho uNkulunkulu uma enikeza uJoshua induku uma uMose sekehlehlile yena uma kungena uJoshua angithi uMose uhambe ngezakhe and then noJoshua naye uzohamba ngezakhe uthi ke uJoshua uthi incwadi yomthetho uthi uzidle ngayo imini nobusuku kuyinkinga ke bazalwane athe uNkulunkulu kusho yena wathi imini nobusuku sizidle ngencwadi yomthetho kodwa imini nobusuku sitholakale kuma WhatsApp iBhayibheli siyolithintitha ngolosine masemkhulekweni silithintite ngosonto uma ufika sikunika ivesi uthi laba bangijwayela kabangisabuyi next week inkinga ile WhatsApp ophila ngayo mama khula namhlanje umama wesizwe noma nganawe bekuleyo group kodwa ake uthathe incwadi yomthetho incwadi yomthetho ezokuhambisa kahle endleleni uma kuphela izinto zendlu umsebenzi wendlu ubona ukuthi manje isikhathi ngazathi sondeza incwadi yomthetho yokusiza ukuthi ungabi nabo abangane oyokuza kuba ukuthi ubaba uNkulunkulu bekufuze ukuthi ushayise ngo-5 kuze kushaye 11 angakafiki ungambuza omunye umuntu ungambuza umamkhokhelo niphethe ngomyeni wakho ngifuna ukuthi semsuka ngithi wena namhlanje ubaba uNkulunkulu wena uyisitebhisi hayi uzongisho uma egibela yena wena ubamba isitebhisi sokuthi angawi ngoba zikhona izinto ezingabuyisa phezulu zimlethe phansi uma wena ungasibambili isitebhisi inkosi yomsinibusisi yami le phone yakho Amen. Amen, amen. Sesiqedile bazalwane. Ngiselele i-item A1 lengathandwa abantu. Ngefaka imali yokunikela nje. Ngiselele leyo item kuphela. Ngisikisele yona bazalwane kuphela. Kodwa ke before ngiye kunikeleni ngicela ukusondeza nangu baba wami uBishop Masango naye emva kwakhe sengiya la kule item engathandwa abantu yokunikela bazalwane. Bishop Masango, over to you. Wafika nawe wenzeka wafika nawe sesilapha phambi kwenkosi ukuzwa izwi lakho izwi lakho ngiyayibingelela inhlangano kaNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngiyibingelela bonke ubuholi amabhishophu kuze kuyofika enzansi abe ngifisa ukuthi ngathi ungakwenza ukuhamba kahle phambi kwebandla likaNkulunkulu yiloko kuyokusiza nje kuphela ukuhamba kahle phambi kwebandla likaNkulunkulu
Mama wami kunamazwi athi ke unkosikazi uhlakaniphile uyawakha wakhe umuzi ngezakhe izakhe. Kodwa iBhayibheli liveza kwangaze ngathi ke unkosikazi ohlakaniphile. Kuyaveza ukuthi kukhona unkosikazi ongahlakaniphanga. Then ke loyo nkosikazi ongahlakaniphanga akakwazi ukuwakha wakhe umuzi. Kodwa ngifuna ukusho kuwe ukuthi ke uma uhlakaniphile uyowakha umuzi wakho ngezandla zakho, uNkulunkulu akunikeza amandla kuze kufinyelele lapho uNkulunkulu ayonimisa khona. Baba wamkhula, ngiyabonga mntaka baba. Nami ngikwazi ngale ndoda. Nami ngingakwazi ngikubona nje la endleleni mangidlula. Nihleni isinikaza lokho enisinika kona. Kodwa ngaze ngafika ukuthi ke ngize ngikwazi. Ngiyabonga mntaka baba. iBhayibheli ke lithi ke kunamazwi engiwathanda ngenhliziyo yami yonke. Incwadi yamaHebheru ku12. Isahluko ivesi lokuqala kunamazwi lapho athi ke sinefuthi lelingaka lofakazi elisihaqile. Namhlanje silathina ke sizoba ofakazi ukuthi ngempela waguqa phakathi kwalendlu wawuthatha lo msebenzi. Lithi ke iBhayibheli ke sinefuthi lelingaka elofakazi. Lithi ke asilahle bonke. Yazwakala bonke. Asilahle bonke yiloyo naloyo uyawazi wakhe. Kodwa ke uthi uPaul ke asilahle bonke isono esithandekayo. Lithi ke iBhayibheli sigijime thina simbhekile engumqalisi nomphelelisi wokukholwa owathi yena esikhundleni sentokozo wakhetha ukusithwala isiphambana nganakile. Kodwa ke ngifuna ubheka lo muqa othi ke silahle bonke uyinkinga kumholo ohamba nabo bonke. Uyinkinga kumholi ongabuki ukuthi ke lokhu kufanele nalokhu kufanele. Kunendatshanyana encane ke yaveza umunye umholi okhona kule ndawo ubaba wethu uMbonani ngelinye ilanga athi inkinga sihluleka nokukhuluma ngoba unganalutho. Uthi uzokhuluma kuthiwa lo ukhuluma kakhulu uzohamba ngani ngoba akanalutho. Kodwa ke uthi uPaul ke silahle bonke isona sithanda. Lalela mzalwane wami, uloyo naloyo sazi isono sakhe. Mangabe isono sakho ushilo umholi wami uthi uma isono sakho mangabe ukuthanda amantombazana nobaba mama sikhulekele. Uzokwazi uhamba kahle endleleni kaNkulunkulu ngoba sikhona izinto zona. Kodwa ke uma umethemba uNkulunkulu uyohamba endleleni yakhe kunganalutho. Mama wami okugcina kunamazwi amanye athi ke indoda inawo amandla emzimbeni wayo, kodwa ke nowesifazana kanjalo. Ngifuna ukuletha lamazwi ukuthi ke amandla kababa kuwe uwena uyamkhulekela noma endleleni kuba khona izinto, kodwa wena kudinga ukuthi ke umkhulekele ungabeki umthetho ngoba uNkulunkulu ke uma bokudoda ubuyele uqobo lwakhe. Yingakho izulu lathi ke siyenza umuntu ngomfanekiso njalo umuntu obiziwe nami. Mkhulekele mkhopheli mnikeza amanala lapha thina ngasaboni kahle. Incwadi ka6 kuMateyu lithi iBhayibheli asingene ekamereni uye endaweni yakho yokukhuleka ukuthi uNkulunkulu uyakwazi okudingayo. Uthi ukukhuleka kwakho kungabe ukuthemeleza kuhle kwabantu bezizwe. Mkhulekele lo baba zokwazi ukuhamba endleleni emthanda uNkulunkulu. Ngiyabonga nami kuthiwe ngiyilast born. Ngiyabona mhlamkhulu. Siyabonga Nkosi. Ibuko zakho. Siyabonga.
Amen bazalwane. Ngiyani-acknowledge nonke bazalwane nikhona. Khona benginganibala nga-1 kodwa ke angeke ngiqede ngingashaya u-7 ebusuku. So ngicela nje ukuthi endlini yonke bazalwane njengoba nikhona masemuhle. Nginibonile nonke bazalwane. Mkazi baba Mhlongwane nginibonile nonke bazalwane. Mbonani. Ngiyathoba baba Mayisela. Ngiyathoba nje kini nonke bazalwane. Nginibonile nonke bazalwane. Nabo mama bami ke bazalwane enyameni kaMsibi ngiyehlela ngezantsi ngiyathoba bazalwane kini nje nonke bazalwane. Amen. Khona kunamazwi bengifuna ukuwasho kodwa ke ithi ngingawasho ithi ngiwajampe. Ithi ngingawasho ithi ngiwajampe. Ngizowasho ngelinye ilanga. Ungikhumbuze ngithemba next year. Ngiyahlwanyela ngithenga wena imbuzi. Ya, bazalwane sesiya la. Kule ndaba engathandwa abantu yokunikela. Ngiyalicela ibandla lasekhaya bazalwane sondelani please masinyane. Ibandla lasekhaya nje emseni wamaKristu sondelani bazalwane. Ngiyanicela sesiyakhona. Ngiyanicela mabaphumile abakwazi ukuphuma kanjani. Abakwazi ukuphuma no baro. Ngisele nge-item ukuthi esingabo namhlanje babonge but iproblem yami engenza ukuthi ngingene kulokho ukuthi lezi ngubo lezi abazembethe hayi khona ngeke ukhone lapha kwi-Omo noma ke kodwa ngathi dry clean manje ke sizama ukubalekelela kahle njengoba ngithi wozani badala kithi sizozama ukubalekelela ngemali yase-dry clean lezi ngubo nibonile khona nemhlophe ende ke bayingathelwa intonyana nje ethe ukuthi usilimele niyamazi nalo baba uthanda lezi zinto lezi engathi nje ukuthi uyabona so ke singaba senkingeni bazalwane maye ngakithele nje ileyana khuzana leya ye-cranberry lapha istain siyosuka kanjani sondelani bazalwane uzani la abafana bami kodwa ngalo madoda
Hallelujah, hallelujah, amen, amen. Mfundisi umphaleni. Amen, 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 amen. Mama Jean. Amen. Keep the phone on you. Oh,
Aputhanda ko. Aputhanda Hallelujah, amen. Amen, amen. Amen, amen, la 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 la. I will tell you the
Amen. Bona ngiyabonga ngandla ukuthi kuthi-ke noma vele sekulethe. Kodwa ayisekho nakhona asifana. Asengasekho la ngisengilinde nje kuzwa ngapha kuJathi. Hayi le gift bazalwa. Yeah, take her over, mama. Take her over, Mama Smelane. Amen bazalwane. Amen. Ngane lokhu uma baba kaSmilane. Amen. Singipheliwe nje. Singahamba leyo. Sale kahle. Konke information la phakathi. Mina mama ezoyibeka kahle. Amen. Ngapha yokuphumula nje okutela nje wow. Akusiyabona. Amen. 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 Ukhona umunye bazalwane nama-gift. Amen bazalwane. Nama-gift ukhona umunye. No, ngenxa yesikhathi bazalwane mayingasekho nama-gift cha ngicela ukunixosha bandla lakithi sebalambile abantu bangaze bahambe bazalwane nansenye mama usitholoza ngena vele ngena khona mfana wena ngena khona kapteni ngena khona Le gift lena ifana nalezinto oyigqokile. amen Uyathatha ngithenge le efanayo. amen makungasekho bazalwane bandla lakithi ngiyacela hayi siyabonga bazalwane amen makungasekho okunye ngiyabonga bazalwane kakhulu senzele ukuthi sizokwazi ukuthi amen isikhathi sesihambile bazalwane Simba wamno Siyabonga baba nebandla lonke siyabonga asithobelaneni kodwa ke mina bengithanda ukuthi uthathe obakho ubufakazi noma ifu ubeke kuNkulunkulu ukuthi uyena uNkulunkulu ongibhekile kulo msebenzi anginike wona nje engicela ukuthi nginiphe wona ngoba ngizoma befunda umlando ningixolele ngizoma befunda umlando bathi leli bandla ulithathe eli wasuka waya kwamanye amabandla wabuya umbono
owawukade unabo from the start abasekho bonke labo bayisizalo esisha abazale bafanele ukusoka ukuze bezohamba kahle ngenkambo le yalombono onikwe wona. Amen bazalwane. Ngizocela nje ukuthi isikhiphele imali ingoma izoba yodwa nje. Amen.
Siyabingelela-ke nathi bazalwane egameni likaJesu. Amen. Ake sibongise ubaba nomama abaholikazi bethu abathethe umsebenzi namhlanje. Sibonga kakhulu sisitholile isimemo. Ngolo wami sekukhulunywa konke angeke sasho lutho okuningi kodwa sekukhulunyiwa konke. And siyakwethemba baba ngendlela abasho ngakhona. Siyakwethemba ukuthi amethemba uNkulunkulu. Abantwana baseyikhoveni akukho omunye uNkulunkulu akusise. Amen. This is a Nkosi ngingasuki endaweni yami
simemezela ubaba wethu Bishop Ntshangase abe nezwi. Siyashaya. Siyabonga abazalwane kuncane baba unywe kakhulu amen engithemba ukuthi kuhlale kubalulekile ke baba kunakho konke ukulalela uNkulunkulu ngizokuya kuthi kodwa kubalulekile ukuthi endleleni yakho uzoyihamba nomama nimlalele uNkulunkulu noma ngabe uthini kodwa umlalele wena okudlula labo baholayo ufuna ukusho lamazwi ke bese ngiyahlela uNkulunkulu mayikhuluma noMoses uthi hamba yo uthi emndenini wakwaJesu ngisibonele mina ongahona ngisibonele mina ufuna ukuthi mina baba uhambe endleleni ngeqholo uhambe endleleni ulesibindi ngoba mubo umholi ongakwazi ukukhuza endleleni kaNkulunkulu uNkulunkulu abusize
kuthixo sesiqedile sibonga konke bazalwane kugcwele enhliziyweni ngicabanga ukuthi kodwa nami ngicela ukunikeza nje babona umgazi uyafana ngicela kodwa unikeza nje nami umgazi singayo ingase kubonge mina engathi nami benzi cha kodwa ke nje nami umnikazi nami emva kwalamazwi wakhe babumgazi sisisela kuthixo amen amen bazalwane ngizokuthatha isikhathi phakamisa nje ukubonga bazalwane amen ibandla lakithi angazi kube la yakho ngoba asakhona isedlala kuyodla amaphapha haleluya amen ebandleni lexox amen nami ebengingalazi engilazi ukuthi babafowethu bekomiti mabehlela nomthamo manje ngase ngiyabona ukuthi ngithole abafowethu isikakhulu ngithole ubaba ngoba ngiyibene evangeli lithi umholi ongenayo ubaba usenkingeni ngoba noma ngabe konakala akukho lapho kodwa-ke sengiyathokoza nami ukuthi sengiyazi ukuthi nami mangabe ngigoloza ebandleni sengingalani ngizokuyotshwetshwa ubaba usenkalile ukuthi baze basho bathi baba lokhu kade umyale ngakho uyaphinda manje ngifuna ukuthi-ke ihlobo zikaNkulunkulu ngibonga kakhulu baseamen lokuvuleleka izandla kubawami bamanede noma ngingalikho ibandla ngifuna ukusho-ke namhlanje ukuthi kusuka kule ndlela esiqala namhlanje sesinekhaya sibaba uke wathi kwamandla mayikhona wathi akusekho engizokwenza angakwazi haleluya sengiyakwazi ukuthi sengizoyoripota yena naye noma khona uzokwazi ukuthi athi kuya ndodana sekunjini manje futhi ibandla lasekhaya alazi ukuthi sesinekhaya le-exodus ukuthi noma ngabe zivuka izinto sesiyazi ukuphela ngikusho-ke nje kuphelele ukuthi kusuka namhlanje sengiyazi senginebentu sengibaba ekade ngivele ngoba bengibathola kodwa bangabi kahle haleluya manje-ke ngifuna ukuthi ngibakalekhe ngiyabonga kakhulu bangalasetholwa siyabonga swami ukungenzela lo msebenzi onzima kakhulu ngiyabonga kakhulu nomfowethu ososibheza kwa-TV ngoba phela sikaze savela ku-TV nathi kodwa-ke namhlanje sizawuvela ku-TV nami ngihlale emasendlini bangifakela abantu ababombili bathi phela tata nababo banibani nami ngibamele namhlanje sebazokuthi bathi phela nangu ezasephoyiseni nami ngithole ukuthi inkosi yomusibusise bazali amen sindlweni nasekhaya amen thatha baba Siyabonga abazalwane sicela sibhekisela phezulu baba ongcwele yise wenkosi yethu Jesu siyabonga uhambe nathi kwaze kwaba la sibonga ugcobo lwakho lehlile namhlanje moyo ongcwele babusisa abantwana bakho kule nkundla besikuyo babona manje uhambe nabendleleni ungabashiyi moyo ongcwele siyakunxusa ngezikhathi zonke uthe uNkulunkulu wethu njalo nganginayo uMoses nawe ngiyokuba nawe endleleni siyabonga dwala lethu ngoJesu inkosi kuze kube phakathi amen ngiyababingelela abathandekayo enkosini okhulumayo umama Kula umama Archbishop Kula ngizobonga bonke abantu abangisingathile kukho konke cela uNkulunkulu anenze kahle angigcine konke ngiyabonga ngegama lenkosi amen sithanda ukudlulisa ukubonga nje kakhulu kubo bonke abafowethu abasixhasile abakhona kulo msebenzi omuhle kangaka sibonga kakhulu bafowethu engazi ukuthi uNkulunkulu anganithwala nisabuyele emakhaya sibonga kakhulu nje nesupport yonke sithe sayithola nabafowethu abakhona ababuya ngeendawo siyabonga kakhulu siyibandla lomusa wamaKristu sibonga kakhulu uNkulunkulu anibusise siyabonga lapho esitholakala khona sitholakala eThokoza eMlifi Street e2216 Khanyile Street ikhona Khanyile neMlifi lapha eThokoza kulapho esitholakala khona njalo ngamasonto siyatholakala khona inkonzo yethu iyangena ngo11 bese ngo5 bese iyaphuma ke bazalwane siyatholakala lapho abathandayo ukuza bazokhonza nathi engathi uNkulunkulu nabangabenza kahle sikhonze sonke simdumise uThixo siyabonga kakhulu